Kaseng ramba Catholic Omsning Parish Sub-District. Kalapan kudno ya kajingya kendu lang basisin shisnem annual meet kabasan. Lasdang ya kani kajingya kendu lang haka khatsau tarik nailur arhajar arpusau haka balang shnong kerdem kulai Omsning Sub-District. Balawan ajingkran the Reverend Padar Gerald Kongji. Haka jingdan rengkat lang u Presiden rangba jangka parish ba Staining Nongbri, Sekretari ba Wen Madu, Presiden ke Omsning Sub-District ba Gideon Sinkli, berkirang ba nak kelenggi balang shnong bapher. U Reverend Padar Gerald Kongji ula keren syapang ke kamram jengki Kristan bala hukum da uji Sukris. Bala shim naka gospel jeng Matthews kelenong ka ba arpupra dekot katpra hadu arpo. Haka khatsan terik nailur ka baderu ka singi utrai, kirang ba akilayo ban shim benta haka mas bekut bala penmenta da u Reverend Padar Gerald Kongji. U Presiden rangba jengka Shillong Archdiocese ba Carlos, u Presiden jengka Zone 6 ba Nikki A. Karthangmau, rengkat ki sistar, ki brodar, ki longkemi longkpa, ki kun samla bat ki happy barit, ki lawan ban senran bat pensngan syusyu hakani kasngi da ki program ba pher. Lapen bena ba ki annual meet house number 1 kan long hakabalang shnong mau len mau kan. Melong ukris ukon jong play baim. Kalong ngejing kla kejong Petrus, ya ngejing keli kejong try Yesu abo keli hipat piom ngadeng wen. Halo keli ngejing kla kejong Petrus kesong nongrim kata ngejing Kristan jongi. Bau Petrus abo kla
rap ini berbol menang pensai. Hik kemudian uklim lagadai bau sotu irade bau uklim kanu unong balai do. Ada ketinggi sangsot itu belum bau uklim sotu irade bau uklim. Ya hata kadul uklim la ban impura. Uklim la ban impura kumba long kata keting nong klim kejong. Uklim im ni keting nong klim pura jong. Uim ni keting nong siap. So sangsot. Mar balik siap uklim udah ni kejeli kebayar haban trekam ban im. Tebrasta ni duai. Pachisin mangisno tu irade hausres. Baru ke wala cing shai kijing jing. Wat kijing jo kijing bro. Kiyo jing shai kata jing la masno tu jongi mide ki hausres. Nada dau Petrus hadin bolong melong ukres. Wala kata ukres masno tu ba kamoda yu gane kijing ukres. Bara mau try discuss uang yaitu akisan yang kata jing syastam tu Petrus long amna akan long kata mau pasutku lah rai disu long hat sededat cuma sedih cuma ku setan kemun unang penwit yang lenti setan kemun utang ubah long kejing wit aglen di banyak sebab makwayat ang lesampai dan manur ke penwit yang aglen lenti ba kapan Islam kai lo pergi trok tentang kilakit kia berat kilakit kia berat ai ada jing bro kilong kia baraba kijingkit le kilong kia bangim syai ke bro kanu manak kia susu kijingkit kijungi. Tidak tahu try isu orang Petrus. Hai passion di rendah jonga kebetulan. Babe perkat ku memperkat beliau dan perkat ku memperkat beliau. Ndangila syai yang kata kijing sotu jongi ide kiai hau Chris. Bakumno kiai baro kini bendom nongrim hau Chris. Kumno kiai baro kini bendom nongrim karai jongi kepaman kesni. Kurban pet jongi kiai baro pengen tendu agi jeniam. Kedai ban syam ye ban rim hau Chris agi jing shisha agi jongu iba lapen pau ning ba kebalang. Iba kiramba nilai keren. Yang ini hukum jong try Jesus Christ. Kalau hukum ini nilai benar yang kubur bapak. Ben Baptist hikai ini bagi pomo hukum jonga. Bagi jingkeli kebakrau ba kini kejuk jongi bamenta kalong kejingim jongi kugi Kristen padon nonglim dem hukum jong Kristen. Atau kejingim jongi kesyapenyan dem daki hukum jong blay badyan daki hukum jong blay niya kendo agi jingkikai jong kabalang. Yang tadi hukum jong blay niya kendo agi jingkikai jong kabalang. Kini kijingkikai ki yalam nanti ne ini ngisyam nongrim nem banrai ki agi jingim paman keski na ki nongrim jong jinsya berpen pau dong Chris ban yo kaba ula ai kabalang bahkan nang yai hikai syadu bakut kapathai ya kita kijing sisya. Sebarastan giduai bangin la ban jubab kiri kijing kijing Chris ban melong Chris ukur play bayan badar tala jubab jongi ngin syamru bakane jubab jongi khot niru ban perlong yo Chris kung kata nongren jonga jingim namba ngin la ban batay yalade ngide kiye ngiyang na kamat perthai kung kiye ki thong jonga jingim jongi kiye bangi de ban pendak aga jingim jongi nginum baklah kita nginum baklah anta bring out a mission, a vision.
kalong ini kamet bagasnan jungkrai juni uji sukres. Hagapor kadino yu badana kaman subha lapiang ni isha sitang. Lashim yuku ulai go yume lapiang ulai senran wa. Doshim batubam nadane pibaro. Namal kane kalong kamet jonga. Ekban naiti nagbenta jumpi. Abidu berukam dalalai bang bersyukur kubi. Berbai mubiam ai kalisenran Doshim Ratuhi nadane pibaro Namal kane dalam terkuri Jogas nam jonga Jong jutam matumai Berjuang jukut Iluan perni Nanta jompi berjuang dibakun Yang ban mam ipo Ande kane ban kan mau Kajing maya jong kajing Badia kemet jongi nang ba kiso jongka kijing krang jongi kin sunshar ya kijing jongi dingba kris utrai jongi amen trai ringkat bati oblei berbor baro berku kerdo ini upa berkut bermesir berkut Dog lisuk bani dengan syakri yautrai. Nisowo yaure. Ishikan ba South Spa South Spa